paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya na daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nun nga bida tayo, anay! Kapitan Enteng! Badam, Ha? anuun tangay day ti renew a kwartata. Day tanga raw, ti problema tuya. Nagadaw, maumaak pa'y kit din namang kit-kit. Idi awan kwartata, ag problema ka. Itatanaga doon ti kwartata, ag problema ka latamay. Ay, naipasikat ko nga minin kadagiti karuba nga ado ti kwartata. Amon, dagiti ko kumaren. Amudan Ay di nakman ka sarsarita. Tapno makapanunot ang analaing, tuyang. Ay, papanak nga taaya. Ay kay Jerwar, sao ka sao. Anya aya tinaunag apam panunutam, marikwanan. Pampanunutak nga rod. No apay akalaat nga imaduti kwarta da marituyang ken kabadong. Apay nga may nanas ka na panunutam pay laeng. Nangalaan da nga ta iti kwartada. Nangabak da siguro Ne, sumungad ni marituyang. Damagak man kang kwana. Sige, siyak ti umuna nga agdamag. Siyak! Ay, siyak, Mare. Mare! Adaman damagay! Ay, siyak ti umuna nga agdamag. Ay na, saan kayo nga agid-gidan tapno maawata? Aw, anya ti damagin niya, aw. Kwa nga men, Mare. Burbur tsa para kada kami. No nangalaan nyo kan ni Pari Badong, iti ado akwartayaw. Dayta ti damagan niya. Adapay na yun na, Mare. Sige lang, marikwanang. Agdamag kayo lata. Nag-hold up ka din ni kabadong? Anya, ay unay mo't daytan sa ludsod mo, Maray. Apay, maiturod ayan ni Badong ko ti ag-hold up. Ay katsong batam nga rudan ti damdamagan may. Nangalaan nyo, aya iti ado akwartayaw. Ay, day talagayam. Naglakati sungbat na. Ne, Na, na, nagatidog mo't day ta katawa mon. Di mo pala sungbatan ti damag may. Matuukan ka men. ay, na, agkakatawa mo't latan, marikwanang. Ay, dito ganyan kit di iti maminsan. Tapno sumardeng agkatawa. Anay ka. Maray, sinong batak ka da hindi sa ludsod mo? Saan pa'y nga road? Rinugyam tinagkatawa. Angam di kamutla sumardengan. Hey! Mala, sungbatak nga rodan. Bimak ng kamay, gaputad na napidot ni Badong ko abalitaw. Ne, Ha? nakapidutan na. Ijay sirok ti akasya. Iti asidag ti balay may? Wun. Na, kanayo nakmat alumabas ijay. Angam, apay ngay, nga awan ti mapidot ko abalitaw. Ay! Swerte ni Badong kau maray. Tauray sagpaminsan laeng alumabas ijay. Nakapidot adagos iti sanga palanggana abalitaw. Sangap langgana. Nagdakkelan abalitok dayta. Ay, naggapan na ngay nga ta. Adda nga ta nakatinag. Kan, asino kumangay? Ay, syakla ko man tinakapidot. Tapno mangipatakderak mo't iti up and down at tersenak. Ay naku kumaray.
pampanunuti nga raw no pangigastusan mi iti nagadaw a kwarta may. Anya? Nagdakkel a problema mi day tamaray. Tulungan da man kit day ngagpanuna. Inteng, Apay? makitam jay akasya. Wala. Apay kumangay ajak makita. Dita nga akasya tinakapidutan da pari badong iti nga palanggana abalitaw. Anya? Wen, iso amapan ka man mo't dita. Tapno makapidot ka mo't iti balitok nga uray basit laeng. Katno dita ti papapanak iti aldaw. Dita indayon kaw. Ngamawan mat nadnadlaw ko abalito. Apay ngay nga ta. Ay, baknang dan inteng. Ay, problema da nga rod ita. No anya ti pangigastusan da iti kinabaknang da. No kaya't da di tulungak ida ngagpanunaw. Badaon, kaya't ko ti gumatang iti bisiklita. Ay, kay gumatang ka ah. Uray man pa'y sa nga pulo a bisiklita, tigatangam tuyak. May salaang mo't Sige, ay, gumatang ka lang. Jay kanginaan ti kayat kaw. Wayne, kagumatang ak mamit iti helicopter. Jay kanginaan mo't laang. Wina, tapno mapanak iti balay ni kumpare nga inteng. Ag helikopterak, tuyak. Ngay, papanan niyaw, tatabataw, kan nanatuyang. Ay, siyak mapanak gumatang iti bisiklita kwaraw. Ha? Ni tatam abadaw. Ay, anya jigatangamon badam. Helikopter. Helikopter? Wayne, mala, itulod nakman kwaraw. Iji paggatangan, iti helikopter, iji ilay. Ha? Ay, awan mo kapag gatangan iti helikopter ijay ilay. Ay na, kunak tumot nga minken ka. Agurder kalaangan ijay online. Ha? Ay, unang agpaisaw, tatabataw. Ijay online lang ti pagorderam. Tay deliver da pa ijay balayaw. Kasta ka day. Siyak laangan titulod mo ijay ilay kwaraw. Sige, intang arudain. Oh, badaw, agawid kan. Tayong kabantayan Jerry Niurayo, akwartata. Kapitan, nakagatang akong iti bisiklita. Ay, nangina siguro niya maray. Ay, talagaan nangina, Kapitan. Apay, among tagbisiklita. Padasig. Kita mata mga no maaksidente ka, no di mo kabisado ti agbisiklita. Ay na, kabaala, Kapitan. Amaw. Itaman pa'y mare, nga ado ti aggatang dito tersenam. Maragsakan nak nga rod maray tanay. Maibus mo ilangan dagito'y lakaw. Sige, dagiti gumatang, agpila kayo. Sakto muna. Wen, saan kayo madanagan? Ado ti lakaw. Awan ti maibusan. Ay, aglisi kayaw, aglisi Na- kayaw. Naa, ay sos, ni Marituyang dayta nakabisikleta. Nagpartak. Ay, Aglisi kayaw. aglisi kayo. Ay. Ay. Kunak tumang amin nga aglisi Na- kayaw. Ay, Apayada kami ti paglisyem ngay. Ay na, jak pa'y nga ron unay kabisado tag bisiklita, amaray. ay na, Marituyan. Paagasam dagiti dinong parmaw at tao. Manaw te kayat tiyaw. Nabayadak amin nun, dagiti nadong parkaw, Kapitan. Nasaya at mat. Apay ngamin ngagbisiklita ka di mo amo. Ay, amok ti agmotor, Kapitan. Di mo to pa amo ti agbisiklita, amo ti agmotor. Amo. Amok nga da kwartam nga gatang mo iti motor. Ado, Kapitan. Na, Sanla nga da. gatang kala gatang. Di mo mat amo ti agbisiklita kan agmotor. Amaw, Kapitan. Na, Talaga nga amaw. Nay, motor mananday ta ginatang mo, Marituyang. Kanginaan day tawi maray. Wen, Marituyang. Amo may akanginaan dagiti gatgatangem. Siyempre ado gayam ti kwarta may. Amumalaay ngay drive day ta. Nay, apayakas ta ti saludsod mo maray. Amok Sige man nga rod, Maray. Ipakitam kada kami,
no talaga analaing ka nga agmotor. Sigay, buyaan da ka. Amo mapagandaran. Naglaka. Ay, sasay. Ay, Mare, Ah. simyag matan dyan motor ni Marituyang. Pagturungan na nga tan. Ay, sus, nagpartak unay. Aganad ka, Marituyang! Agpreno ka, Mare! Kaya nga to, Chip. City pasaheros itang aldaw ah. Umaduntuin ton matamtama. Pay paggasolina ko. Ha? Kita amaw? Ha? Nagpartak ti sumungat ang motor! Apa nga? Idiretso naman dito yan. Ha? Oy, aglisi kayo! Aglisi kayo! Ay, magalis Kunak to mga glisi kayo. Na ikaw! Kasanumat ngamin inteng. Nagpartak ti panagpataray ni Marituyang iti motor. Iso anay dong par. Mas daawak ta dinong parnamutan dagiti nakaparada ije paradaan dakwarog at tricycle. Ay, agasem ngay. Naperde ti tricycle anadalapos na. Sa nabalay, taado ti kwartada pagbayad da. Wen, hanggang ti kunak kuma. Saan nga agmotor no di na pay lakabisado? Mas daawak. Daputado ti kwartada. Gatang gatang iti motor, bisikleta, lugan. Hanggang di damot ang mga imaniho. Ay, day tatirigat na ti adot kwartana. Nagsakit pa ilang dito yung sikat kaw. Pagkapo iti pan nakadungpar ko iti motorosiklaw. Sa nabalay tayong paagas kan binayadan da kayaw. Naperde di kagat gatang na amotor. Nga raw. Ay na. Gumatang ka naman iti baraw. Manan? Unang kal. Dung para ng tuman aminan, adi mangan dito'y kabildatan. Delikado nga raw. Anya kano tigatangin na. Di ka no for wheels tigatangan nan. Anya? Di ka no kanginaan. Anya jagun uni tungaw. Bigat. Ay, jay samot in-order ni Pari Badong nga helicopter. In-deliver dan samot time. Anya? Ay, kita ngamin, Na, dadya man day. kas tagayang pikunada nga helikopter. Ay, win nga raw. Na, Italaang mat ang makakita ak iti helicopter. ay, nakitaan. So na ita pare, di helicopter ka. Anwam ngay. Pagluganak numapanak agpasyar ije balay maw. Anya? Iso lang, ti usar na. Nagasidag ti balay mi. Idi talang ni. Kitman kumangay. At damit tan pilotok nita pare. Nangalam iti pilotam. Pasurot na, in-order ko Na Package deal ko naman. Ya. Nagmayat matanti ko siya ginatang mau na natuyang. Nanginaday takwaraw. Amo ka nangina. Ay, padasik man. Amom tek manihaw. Padasik nga road. Hoy, awan sa pay lisensyam. Awan pa'y nga road. Ha? Amom mat apandaran. Naglay ko naktumay. Ha? Pinabati mo to. Ay, sus! Ay, nagpurtang unay. Ay, anan nga iti preno na. Ay, sus! At damot apin Marta. Ay, may itong para ko. Aglisi kayo! Nadungpar ni Marituyang ni Kapitan. Ha? Ay, sana na dungpar ni Uncle Kaw. Apay nga ron nga agpilpilay ni Kapitan amagmag na. Nasagid lang ti may sasaka na. Ngam sana na dungpar. Tajay alad ti balay da tinadungpar. Anya? Iso abinayadan man ni nanatuyang. Jay alad. Una, diya ka mau, no ipabayad pa na uncle ko, ti pan nakapilay na. Apay nga na dinalapos mo ni kumpare ka kapitan ngay. Sika, tuyang. Jakmet ngamin mabirukan jay preno. Tiginatang ko ako chay. Ha? Binirbiro ko. Ang sabali magayam jay nabiruka. Tapi martak jay lugan. Gumatang-gatang ka itilugan mo, mare. Di mo matamot ti ag-drive. Sika nga may. Bayadan nyo di alad ti balay mi adinalapos mo, mare. Manungay ti bayad na, kapitan. Milyon! Anya,
Milyon? Dahil na itong kailangan kawayan? Milyonay? Tapno maibusan ti kwarta yaw. Tapno saan kayo nagumatgatang itilogan nga itong paryaw. Dakpay na usar di helikopter ko paray. Pay samat day nga helikopter mo. Amang ano dong paran nan taon di balay may. Isublimon itinangurdiram. Ay, nanatuyang kantata badong. Sakbay nga-drive kayo, nasken ngamin nga agbalin kayo nga eksperto. Tapno saan kayo ang makadisgrasya? Ala, sige. Dinan, tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod, iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.